nimis provocazione, verbo et opera, mea culpa, mea maxim culpa. Ideo preto beatum Deum semper vitum, beatum Caelium Angeli, beatum Ioannem Baptistum, Sanctos Apostolos Petrus et Paulus, omnes sanctos et vos fratres, orare pro nobis Dominum Deus Soli. Indulgentia, absoluzione, remissione, peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiae Deus. Deus ut universus vivificavis nos. Ostende nobis Domini misericordia tuum. Domini exaudi orationem mea. Dominus vobis. Requiem aeternam gloria eis Domine, et lux perpetua luce eis. Vedece indus Deus in Sion, et tigre Deus votum Deus est. Exaudi orationem mea, ad te eundis caro Deo. Requiem aeternam gloria eis Domine, et lux perpetua luce eis. Fidelium Deus omnium cognitor et redentor, animamus condorum comunam perpetuam, remissione cultorum trigue peccatorum, et indulgentia quam semper et paverum, iis supplicationibus consequant. Vivis et regnas, cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Apocalipsis Beati Ioannis Apostolis. In diebus illis audidi voce in cielo dicente vidi, scribe beati morti, qui Domino moriuntur, a modo iam dicit Spiritus, ut requiescam a laborium suis, opera enim, iliorum secundum Dios. Requiem aeternam gloria eis Domine, et lux perpetua luce eis. In memoria eterna de Christus, ab auditionem mare non absolve Domine animas omnium
grazia tua il soccorrente, nelle anime valere giudizio frictiones, et lucis eterne, beatitudine perpetua. Dies ira, solio seculum incarnum, este David cum vita. Quantus tremor est purus, quando iudex est venturus, cum castricte discussurus. Tuba illos panem soli, per sepulcra regione, ogget omnes ante throne, mos stupendit et natura, cum resurget creatura, iudicanti responsura. Liber scriptus properetur, in quo totum convenetur, unde mundus iudicetur. Iudex ergo cum severi, quid lapet apparelli, nil inultum remedium. Hic sum disser cum victurus, quem patrorum rogaturus, cum dix justus sit securus, rex tremende majestatis, qui salvamus salvas gratis, salva me quos pietatis. Recordare Iesu Dio, quod sum causa tuae, ne me perdas illa Dio, queres me sedisti lassus, rediristi cruce passus, tantus labor non sit casus. Juste iudex dulcionis, donum fac revisiones, ante diem orationes. Ingerisquo tantam reus, culpa rudet dulcus meus, supplicante parce Deus. Qui Maria absolvisti, et latronem exaudisti, nii quoque super dedisti. Preces mea non sum digni, sed cum bonus fac Dei, ne perenni fremula tibi. Interores locum testa, et haberis messe questa, statueris in parte destra. Quanto partis maledictis, flammis acribus adictis, voca me cum benedictis. Oro supplex et afflinis, corporicum quasi civis, gere tua mei filis. Lacrimosa miesti, quara surget ex familia, iudicanus homo Deus, quid ergo parce Deus. Ie Iesu Domine, gloria eis requiem. Amen. Dominus vobis quam, sequentia Sancti Evangelii, seculum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus publis Iudeorum, ego sum panis vivus, qui de cielo descendi, si quis mandocare ex hoc pane, vivet in terra, et panis que ego davo, aromeam est pro nunc vita. Litigavit ergo Iudei et dicentes, cum modo potest hic nobis carnem suam dare ad mandocandum? Dixit ergo eis Iesus, Amen, amen, dico vobis, nisi manducaveris carnem filii hominis, et liberis eius sanguinem, non haberis vitam in vobis. Qui manducat meam carnem, et vivit meum sanguinem, habet vitam eternam, et ego resuscitavo eum,
Pasibahay kayo ni Bruning Apokalipsis, din lang tayo sa sabyana ng Apostol San Pablo, pinsulat na o yung libro ng Apokalipsis. Nga na, yako'y buwan, kanitang nalawang areta, itit kayo, dinlang kayo, may masiwalang iba't banong sasabi, kapalad na rin niyang nabiyad, Ginoo. Wa nga na uling lanting sa sabihan ng Espiritu, may painawa na lang, karelang kapagalan, biling karelang kararatan, tuki karelang. At inibang kayo sulat ng iba't kang sanpan, kasibayo nga ng Ginoo, yaku ing mabiyay tinapi at hindi ko ang iba't banwa. At hindi nunong naman kaniting tinapi, niyayang na lang kapupusan. Ating tinapi ay biyeko, yapin ang kanakong naman para iting biyen niya ako. Pauli na din taring budyo, ipapangutang la, ing metong at metong aral, makananong na nga ibiyay kay katamo ng tao iting kayang laman para kanang tao. Kanita yung Jesus nga ng salita kayo na. Amen, amen. Nga kung sasabi kayo, niinuman ang nga kayo mga king laman ng anak ng tao at nunungking kayang gaya, kayo may kabiyay ng sarili. Niinuman ang mga king kanakang laman at nunungking kanakang gaya, may kabiyay ang alang katupusan at ako kasulyan kay niya tingtaw ng aldo. Kapilantaan ng doon hindi kailangan kapag masusun para karamihan ng diyo. Kapag pagano, ito kasi natutusan. Invento ka rin sasabihan ako yung kailangan prepasyo o itang bayo, itang konsagrasyon, itang may prayer na Domine, Fidelio Tuorum na morte, vita mutator, non tolito. Yang maralasuro para sa simbahan ng kapampahan ng kananya. Ginawa para palagyan tala sa pantaya, imbie kaya mapupupos nune na manaliwa. Yung kikatamang kapaliwanan kasi, nilitama ko siya sa langit ng Diyos. Yung kikatamang biye, o yung kamatayan, ay naging pupusan. Ito, yung matanan niya kung anak ko San Pablo, dahil niyang biye alala kay katamo, alaman mo, may pupus na sabla. At agyan niya kayo, tamo, asasabi tamo ko, alam may pupus na pero kung kamatagwanan, yung Ginoo, itapamang yung isa, tuloy kay bating biye kay sulit, kung kunya tamang parasan, at ulit-ulitan na sasabihan San Pablo, yung sulat ng kanyang tao Roma, yung tunay tamang tuklangan, aliwain kayo ng tingkarin ng isulit, ngunit hindi na lang kapupusan. Niya, itang sasabihan kamo, mapupupus uling bago kamo, manaliwa mo, nakitang kama na liwa, lipat kinigyan kayo ng sulit, papunta, kinaliwan din. Kanya, yung sasabihan ng limong paulit-ulit kayo ng Aurelio, kintaulingan doon ay nakasubyan kayo. So, ating kakapunta na, ating panayan. Niya po, watang panadyan kaya ng bapuray na ninaos kamo kayo sulit kayo kaya ng luwa. Muling, the Valley of Tears, muling keti, araw na nasa tamo, yung kasakitan ng mga dalang luwa. Yung kaplas na ng pangandaman ng katawan, yung kasakitan, yung kapilubluban. Bakit tamo one day na
the big change, o hindi na siya ng talagang big change. Yung mga pamambay, kotang mirastante, ang karinan, ay aliwan ng aliwa. Ang lupa rin nila natin unang maging panalangin, ala ng kasakitan, ala ng karamdaman, ala ng kaplas ng kapilitubo. Muling awang ng kabilan ang manawa. Kaya pinagkabilan kaya ang Diyos. Kaya po, hindi na tamang galing sa tayo, hindi tumba, kapagalan na galing tamang, muna pa rin galing tamang niya mo bilo, kapanalangin tamang. Ngayon nga naman magandang ating tapang na iwang kapupunta. When we recall what ang magandang talaga niya mo bilo, it's not so much itang lumbe. Kuha, nga nang San Pablo may sulat na parang tao Galacia. At yung kong karapatan na nangis na, pananggaman yung lumbe, pero sana na ay ipapagulatan. Huling, o ang data ng oras, dapat yung apiluse, o apisip nga na, ing kayarian, o ing mayanin, o ing isyubalan ng tutos keli, isusundukin ka sumahan. More if you will. Magbalon kayo, o kalututan yung daran niya mo, pero sapat mong kay Batlanita, dapat siya maisip, yung ligaya ng pamanuling na biyan, yung kailangan ng Panginoon. Kaya po at ang tamang symbol of prayer of morning, ang 1 year, 9 days, 40 days, 1 year, kaya ang tamang gaya na makilakas paldas, kung hindi paldas, ang gawin na sa pwede ka na po, pero wala yung paldas ang kita. Ngunit, uli na dito, the hour of the morning aspect. Miyari na, yung pamaglunayan, hindi na lang kapatid. Niya po itong meaning mo, halimbawa, wala na talaga niya mo. The black does not mean morning anymore. Ngunit, kung spika ko muna, kapag nasanta mo yung bagong kami, yung Diyos siya makibalo ng makarila, kanya ko pa siya kami, kasi bayan, alake kami, para sabihan ng lupa rin ang kapilalitan at kasandaling kapatid. O, alam mo naman, lalo na kay kami, yung sumabi, lupa rin ang kaparusyan para kami. At sumuka rin kamat mo, anyay kanan, nila kayo, at yayaw, hindi kayo makapalulo, hindi kayo kami masangkat, makamanalangin.
saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, sumus cor. Gratias damus Dominum Dei nostro. Verbi nebis tuus, tecum salutare, nos fixam per publicum, gratias sapere. Dominum Sancte Pater, omnipotens aeternum Deus, per Christum Dominum nostro. In quod nobis spes beata resurrectionis et tus, ut quos con Christa cercam momenti conditio, eos consoletur future immortalitatis glorissima. Tui sei fidelibus Domini, vita mutator non pollice, et dissoluta terrestres unius incollatus Domini, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationis, cumque omni militia celestis et cercitus, in gloria Tui Magnius, sic et nunc, dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, lex in cielo et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis, benedictus tu veni in nomine Domini, hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, recepti sanctus nuovum, et divina institutione formata, audemus in cielo. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debitores, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Domine Israel. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Domine Israel. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Domine Israel, sanctifica.
Domine non sum Deus et inter Domine non sum Deus Domine non sum Deus
eterna luce eis Deo, cum sanctis tuus in aeternum via Filius est. Requiem aeternam dona eis Deo, et lux perpetua luce eis, cum sanctis tuus in aeternum via Filius est. Dominus vobiscum. Oremus. Animamus quesumus Domini, commodoro commodam virtuatum, oratio propitia supplicatio. Ut eias et a peccatis omnibus exuas, et tua redemptionis facias esse participas. Qui vivis et regnas, cum Deo Pater, Infinitas, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Requiescat. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat Verbo, et Verbo erat apud Deo, et Deus erat Verbo, et erat in principio apud Deo, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprehendero. Quid homo vissus Deo, in nomen erat Ioannes, et venit in testimonium per vere Filii, et omnes credere per ille. Non erat ille lux, sed testimonium per vere Filii. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem devenentem in mundo. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovi. In propria rei, et sui eum non reciperit. Quod quod autem reciperit eum, et eis potestatem filios Dei fieri, quis qui credunt in nomine Deus, qui non et sanguinus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et Verbo caro factum est, est habitabit in nobis. Et vidimus gloria Deus, gloria quasi unigenitia Pater, plenum gratiae et veritas. También el esposo de San José, il piccolo apostolo San Pedro e San Fabio, Fatina di San Sangro, per un davanti di tutto del Paolo, in misa al netto di Pananani, uno di quali vari per il Sarani, a Tatimava, Tamas a Clara, in Santa Iglesia, alla Maratona di
buksan ni Erika at maraming kayo sa akin ito ang kailangan. Ang tabi ka sa akin ang isa-isa, iudewakan ng langit. Bago mo ang ikita, inubigan sa aking Diyos, at ikaw po naman o pinisipin sa ito mo. Inuhay ang inyong Diyos, at tulad mo na inubigan mo sa lahat. Nagingaliwa ang Espiritu ng mga kawa, lulo yung piliyato, at mahintong ikasira ang ikalawa. Kapamal-kamalan ng puso ng Jesus. Kapamal-kamalan ng puso ng Jesus. Kapamal-kamalan ng puso ng Jesus.